Međunarodni pokret Svesna planeta Spasimo zemljište nakon Londona, Amsterdama, Berlina, Ljubljane, Rima, Pariza, Frankfurta i mnogih drugih gradova priključio je svoje kampanji i Beograd na skupu koji se održao na Trgu Republike. Projekat Save Soil, Spasimo zemljište, odgovor je na Konvenciju Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije, odnosno degradacije tla, koja kaže da bi preko 90% zemljišta na planeti moglo da degradira do 2050. godine, što bi dovelo do zastrašujuće svetske krize, uključujući nestašicu hrane i vode, sušu i glad, masovne seobe i nezapamćene stope izumiranja vrsta. Projekat vodi lider ekoloških projekata u Indiji, proglašen za jednog od 50 najuticajnijih Indijaca, Sadhguru, u partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama. Iskoristili smo priliku da ga pitamo zašto je za njega nauka toliko važna i kako da osvestimo ljude da se ka njoj okrenu. Nauka je za ljude koji se ne bave njome pomalo tehnička stvar. Tek neki će uspeti da je razumeju i da se sa njom poistovete. Ono što mi radimo jeste prenošenje već postojećih naučnih podataka na njima malo bliskiji način. Uzimamo te podatke od naučnika koji proučavaju zemljište i predstavljamo ih na društveno razumljiviji način, kaže Sadhguru. Sadhguru je 21. marta motorom krenuo na put dug 30.000 km kroz 26 zemalja od Ujedinjenog kraljevstva do Indije. Tokom ovog putovanja on će se susresti sa svetskim vođama, medijima, naučnicima, stručnjacima, ekološkim aktivistima, poznatim ličnostima i građanima iz 26 zemalja. Cilj je da se globalno proširi svest o ovom problemu kako bi se zajedno pružili ruku podrške, znanja, stručnosti i kako bi se udružile snage i potražila rešenja. Zato sam pričao sa naučnicima koji su posvećeni ovoj temi ceo život, ali čiji se glasovi ne čuju. Želeo sam da im pomognem, ne pojednostavljujući njihove radove, već samo čineći ih razumljivijim. Rekli su mi da je to teška misija jer su istraživanja preobimna, kompleksna i neshvatljiva, kaže on. Zato je ova organizacija u saradnji sa brojnim naučnim institucijama uspela da sve to sažme na svom sajtu na dostupnost svima. Postoje 3 uzorka osiromašivanja zemljišta, industrializacija poljoprivrede, potrošnja mesa u ishrani i ispaša stoke, previše veštačkog đubriva, a 4 posledice osiromašenog zemljišta, narušeno ljudsko zdravlje, opada udeo organske materije u zemljištu, uspostavlja se začarani krug poplava i suša i nedostatak hrane može izazvati građanske sukobe. Ako ne unapređujemo svoj život, kako ćemo unaprediti život na planeti uopšte, kaže Sadhguru. U proseku 99 cm površinskog sloja zemljišta održava 87% životnih oblika na planeti, mikrobe, crve, insekte, ptice, životinje, ljudska bića, biljke, drveće i svu ostalu vegetaciju na planeti. A ovo je sada u smrtnoj opasnosti. U poslednjih 40 godina izgubljeno je 40% površinskog sloja zemljišta na planeti. Ujedinjene nacije kažu da nam je zemljišta preostalo za još samo 80 do 100 žetvi otprilike, što znači za još 45 do 60 godina poljoprivrede. Nakon toga nećemo imati zemljište za proizvodnju hrane. Možete zamisliti patnju koju ćemo raširiti po svetu. U Indiji je već 30% zemlje degradirano, a u 90% indijskih država zemljište se pretvara u pustinju. To znači da se tu ništa ne može gajiti. Zato je zaštita zemljišta za buduće generacije ove zemlje najvažnije pitanje, kaže Guru. Kako obnova zemljišta može da pomogne životnoj sredini? Postoji 5 metoda za obnovu zemljišta. Organski sadržaj sačinjava zdravo zemljište, što podrazumeva da ne možete održavati bogatstvo zemljišta pomoću đubriva i traktora. Potrebne su vam životinje na zemlji. Zatim poljoprivreda zasnovana na drveću ili agrošumarstvo. 3. metod je smanjena potrošnja mesa, a 4. voćna ishrana. Poslednji metod je izgradnja svesne planete. Sadhguru kaže da farmeri moraju da zarađuju isto koliko i doktori, advokati i drugi, jer nas oni hrane. Ako se to uskoro ne ostvari, neće imati ko da nas hrani. Ko će uzgajati hranu? To je najveće pitanje današnjice.